қазияи Бадахшон бо суръат ҷониби як хушунат меравад. мақомот саркардаҳои гурӯҳҳои ҷиноиро мушаххас карданд ва даъво доранд ҳанӯз силоҳи зиёде дар дасти онҳо боқӣ мондааст. муттаҳамон бошанд мегӯянд мақомоти давлатӣ алайҳи онҳо тӯҳмат мезананд ва бидуни далел онҳоро сиёҳ мекунанд. саймумин ятимов раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ зимни гузоришаш аз вазъи Бадахшон даъво кард гурӯҳҳои ҷиноӣ ҳанӯз танҳо 10-15% силоҳҳояшонро супоридаанд. ино 10%-15% супоридаги ҳастанд дар охошона. аз ин шумораи 170-180 10-15%. ҳозирам ки мо бо шумо рӯбарӯ суҳбат карда истодем, талаби сипот он ҳастем то охир супоранд, то як дона тир супоранд. ин як дона тир, 1% Макаров, 1 пулемет онро муҳофизат наметунад, наметунад муҳофизат карда. аз ҳамин фурра даст кашанд ба шарти агар аз ҳамин яроқҳо супоранд, даст кашанд, муқобили инҳо ягон намуди амалиёт гузаронда намешавад, намесупоранд, идома мебаҳад ҷинояткорӣ. оқибаташ тибқи қонун аст. раҳбари кумитаи давлатии амнияти миллӣ гуфт ки дар Бадахшон 6 гурӯҳи ҷиноятӣ мавҷуд аст ки зери назорати кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва вазорати корҳои дохилӣ қарор дорад. ин 6 гурӯҳ роҳбар дорад, таъмингар доранд, муҳофиз доранд, иҷрокунандаи амали ҷиноятӣ доранд, тақсимкунандаи яроқ аслиҳа доранд. дар хонаҳои саркардагони гурӯҳҳои муташаккил тарабхона ва ҷойҳои муайян ҷамъ мешаванд, ба якдигар тарзҳои гуногуни алоқа муайян кардагӣ ҳастанд, супоришҳои ҷинояткорона мегиранд, пайи иҷрои онон мешаванд. ятимов аз онҳо ном нагирифт, вале маркази матбуотии ситоди муштараки байнисоҳавӣ 5 нафарро саркардаҳои гурӯҳҳои ҷиноӣ дар Бадахшон хонд. инҳо иборатанд аз Аёнбеков Толиб Абдураҳмонович, Мамадбоқиров Мамадбоқир Карамалишоевич, Мамадасломов Ёдгор Шомусалламович, Мазоров Хурсанд Мирзоҳаётович, Шанбиев Мунаввар Наврӯзбекович. раҳбари кумитаи давлатии амнияти миллӣ ин 5 нафарро дар ба таҳлука андохтани мардуми Бадахшон гунаҳкор донист ва эътироф кард ки худаш раҳбари ситоди амалиёт дар Бадахшон аст. он ки мо ором сохт то 15 тодир ором сохт нисбатан ани супордани яроқу аслиҳа буд. инҳо мардуми форуғро ба таҳлука андохтанд. ҳозир амалиёт мешавад, ана амалиёт мешавад. мо пештар то вақте ки 3 рӯз 4 ҳафта мондагӣ буд, мо ба таври расмӣ эълон кардем ва дар ҳузури муҳтарам прокурори генералӣ ба раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ ҳамчун сардори ситод салоҳият дода шуд ки масъалаи гузарондани амалиёт зидди гурӯҳҳои мусафири ҷиноятӣ ба дӯши раиси кумитаи давлати амнияти миллӣ гузошта мешавад. гузарондан соати чанд, кай ва муқобили кӣ. ва чандин бор таҳқиқ карданд ки мо қувваҳои мусаллаҳ, кумитаи давлати амнияти миллӣ ва корҳои дохилӣ ҳаргиз дар ягон ҳолат ва муқобили мардуми осоишта ягон намуди силоҳ, ягон намуди таҳдид эҷод намекунем. вазифаи ҷонии мо ҳамин ҳаст. ба муқобили сокинони бисёр арҷманди шаҳри Форуғ, дигар ноҳияҳо ягон хел амалиёт гузаронда намешавад. лекин дар зери нишони кумитаи давлати амнияти миллӣ ва вазорати корҳои дохилӣ тамоми гурӯҳи мусафири ҷиноятӣ ки 6 ин гурӯҳ ном ба ном ҳастанд ҳаст. ятимов даъво кард аз шумору намудҳои силоҳ ки ин гурӯҳҳо доранд иттилоъ дорад. дар ҳавлии онҳо чанд нафар
با یاروق ایستادگی‌اند. نوع‌های یاروقی چون از کدام عبارت است؟ ما ذخیره تیرهاشون هم میدونیم. شبها در کدام بالاخانه پولمت کلاشنیکوف، در کدام маршрут гранатомет گرفتگن کی разведчикاشون در کجا کار میکنن همش میدونیم. اما 5 متهمی که مقامات سرکرده‌های گروه‌های جنایی می‌خوانند این همه را تهمت می‌دانند. آنها از زمانی که رئیس جمهور به خاروق آمد و دعوا کرد بدخشان را چند گروه جنایی اداره می‌کند اعلان همکاری با مقامات را کردند. صبح 22 اکتبر آنها به اداره دادستانی ولایت بدخشان حاضر شده اند تا بفهمند با چی دلیل مقامات آنها را به این جنایت ها متهم میکنند. سیمومین یتیموف ضمن برآمدش گفت هیچ عملیات علیه ساکنان آسایشته برگزار نخواهد شد. اما از سخنان اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان برمی آید که نظامیان و امنیتی ها آمادگی بزرگ برای عملیات دارند. من میدانم که از او چردک از او تیرزه‌ای که یک تیر طرف قوه های مسلح حکومت بیاید جواباً چی می رود؟ دیگر از او چاریاشانه و نوهاشانه و دهاشانه نشانه نمی ماند. بعد بیاریم مثل سوریه پلت مانیم و هزارها نفر را در عذاب مانیم. اظهار داشته است یادگار فیضوف. در همین حال به دست پیام معلومات دیگری رسیده است که از آمادگی تمام عیار حکومت برای عملیات نظامی در بدخشان درک می دهد. در ناحیه وخش این ولایت یک گروه 400 نفره اعزام شده است. به گروه از 200 نفر عضو گروه مخصوصی پلیس که در غرم آماده شده اند و در چند عملیات شرکت کرده اند شاملند. همچنین سابق جنگیان فرانت خلقی جلب شده اند. به هر 10 نفر یک جنگی فرانت خلقی رهبر تعیین گردیده است. کمیته دولتی امنیت ملی از وادی یزغولام تا خاروق 6 پاستگاه مخصوص گذاشته است. همچنین طبق اطلاع منبع پیام 5 لیدری بدخشان گفته اند اگر مشکل در آنها باشد آماده اند تسلیم شوند تا عملیات حربی صورت نگیرد. اما کمیته دولتی امنیت ملی به آنها پیشنهاد کرده است توسط دالان مخصوص از تاجیکستان خارج شوند. سبب این پیشنهاد معلوم نیست اما این 5 نفر در جستجوی اینترپول قرار دارند.